Bunjevačka nacionalna zajednica je ove godine obilužila jedan od svojih nacionalnih praznika, Dan velikog prila, Marin dan, u petak 2. februara, velikim bunjevačkim prilom u sali Zorica u Subotici. Ti je predsjednica Bunjevačkog nacionalnog savjeta, dr. Suzana Kujundžić-Ostojić, što god više kazala o tom. Ovo je naš nacionalni praznik, dan koji je za nas kroz istoriju bio izuzetno bitan i važan. Prvo zvanično okupljanje bunjevaca bilo je na ovaj dan prije 145 godina. Naravno, prela su postojala i kad god, po kućama, po selima i tako dalje, ali tad smo želeli da kažemo svima da smo tu, da postojimo i da želimo da čuvamo ono što je naše. I kao što sam kazala na početku, 145 godina poslije toga, evo nas ponovo tu, u još većoj sali, u još većem broju i sa zaista velikim zadovoljstvom što vidimo da ljudi dolaze, da čuvamo svoju tradiciju i kulturu i da iđemo naprijed. Okupljenjima se ispred Varoši Subotice obratio gradonačelnik gospodin Stevan Bakić. Prethodne 3,5 godine izuzetna saradnja između lokalne samouprave i Bunjevačkog nacionalnog saveta. Veliki rezultati su u prethodnom periodu postignuti. Potvrdili smo i to na najbolji mogući način vekovna postojanja Bunjevaca na ovim prostorima. To je uvođenje bunjevačkog jezika i bunjevačkog pisma kao službenih na teritoriji grada Subotice u ravni sa srpskim, mađarskim i hrvatskim jezikom. To je jedan od najvećih demokratskih iskoraka lokalne samouprave i ovom prilikom želim još puno lepih događaja Bunjevačkom nacionalnom savetu, da usavrše svoj jezik, da usavrše svoje pismo i da ostvare sva prava koja budu zaželela u okviru zakona Republike Srbije. Med prisutnima bili su Veljko Vojnić, zamenik predsjednice Bunjevačkog nacionalnog savjeta, Dejan Pačetić, državni sekretar u Ministarstvu informisanja i telekomunikacija, Srđan Samardžić, član Varoškog vijeća Subotice zadužen za oblast privrede, velečasni Nebojša Stipić, velečasni Hajdu Laslo, članovi Nacionalnog savjeta Bunjevačke nacionalne manjine, predstavnici bunjevačkih udruženja iz Subotice i Sombora, Bunjevci iz Subotice i drugih mjesta, ali i Bunjevci iz Mađarske i Austrije, te drugi gosti koji su uveličali ovu svečanost. Prisutni gosti su nam izdivanili kako je to kad god bilo i kako su se pravila prela u odnosu na današnje moderno vrijeme. Retko se organizovalo u salama kao danas. Pošto salaša više nema više stari način života, da komšije side na klupici u sokaku i da divane u prelu. I kad dođe prelo, onda imali smo, ko je imao veliko dvorište, tamo je bilo prelo u ulici. Imali smo na 100 mjesta prela. Danas imamo na jednom mjestu pa skupimo sve njih koji kod kuće ne pravi više prelo. Tako da, prelo ne treba zaboraviti, to je jedan dobar običaj bunjevački i mislim da je to dan kad ljudi iz zime dolaze, priprema se proletni radovi poljoprivredni, a naš narod je obično bio poljoprivrednik. U to ime čestitam svima prelo bunjevačkom i to je naš nacionalni praznik. Drugačije je sad mnogo nego onda, razumeš, onda svi smo više nosili te pregače, te nošnje, te uniforme. Drugačije je bilo, lepo je i ovo, ali je ono nešto posebno bilo. Bilo je kao narod siromašniji, ali smo se ovako držali. Sad se to sve nekako rastopilo, razlilo, ali Bože moj. Ranije Bunjevci nisu bili ovako priznati. Ima i škole i jezik naš i sve se koristi. Razlika je ta da se pravilo na salašima. Bilo je i onda muzike, ali malo. Tradicionalno je jelo bilo kao i sada, što je, ali se onda darivali svi gosti. A prelo se pravilo obično za mladence. I to je sva rodbina im pravila, uža, tetke, ujaci. I onda se darivali i mladenci, a i ostali gosti na prelu. I ostajalo se isto do zore, čak i drugi dan. Što se hrane tiče nije, bilo je bogatije. Tamo je bilo svega, a imovinsko stanje svi su onda taki bili.
nije tu bilo veš mašina, nije bilo. Ljudi su izrađeni bili, prela i disnotori se onda najviše slavili. Kod disnotora se pravila fešta, ali manja, nije bilo darivanja. A prelo je bilo, to se jedva čekalo i to se znalo. To se mesec dana išlo od salaša do salaša. Đurđin, Pikovo, Žetnik, Tavankut, svugdje. Razlika je, ovo je sad savremenije, ali Bože moj, dobro što se održala tradicija. Zaređala sam nekih godina i ovde sa Bunjevcima redovno. Do sad je bilo u nekom drugom objektu, sad je, mislili smo veći objekat, ono još veća gužva, znači ima nas, tu smo, veseli i sve veseli. Ja mislim da dovod me noge drže, ja ću doći. Koliko god se nekom sviđalo ili ne, ja evo tu. Bunjevci su uvek taki bili. Evo ti, mi Bunjevci, uvek mladi, veseli. Šta god da je nevolja, kad se ti raspevaš, sve to ode lakše i se podnese. Naravno, ovo će nas držati do sledećeg prela. I ove godine po običaju izabrana je i najljepša preljska pisma, a žiri je ovog puta nagradio stihove pod nazivom Prela koji više nema, Gabrijele Diklić. Prisutni su mogli uživati i u tradicionalnom izboru najljepše prelje i prijavilo se njih 13 kandidatkinja. Kroz saradnju stručnog žirija i gostilji Prela za drugu pratilju izabrana je Milica Saulić, za prvu pratilju izabrana je Martina Vojnić-Hajduk, a titulu najljepše prelje ponele su Jovana Vidaković i Dunja Takač, koje su nam iznele svoje utiske oko svoje pobjede. Iskreno iznenađena sam zato što iz tog razloga opet osvajam ovu nagradu. Drago mi je što delim sa drugom osobom zato što su stvarno sve devojke bile prelepe i jako mi je drago. Ovog puta je tu bila Dunja, sledeći put će biti neko drugi. Igram folklor 14 godina u kulturnom umetničkom društvu Železničara Bratstvo. Na sebi nosim lijansku svilu koja je čak mislim najstarija u našem društvu. Nosim suknju, kecelju, jelek, igrač, cipele i dukate. Ne znam, mislim da publika mogla da odluče koja je najlepša. Meni je naravno čast. Pa moji utisci su iskreno iznenađena sam. Bilo je mnogo lepih prelja i stvarno jako mi je drago što su me izabrali za najlepšu, naravno pored Jovane. I stvarno mi je jako drago, a nošnja koju nosim je šivena pre godinu dana i nosim otomčicu sa svilom i jako mi je drago što sam prva i stvarno drago mi je. Veoma je važno zato što ipak to su običaji i treba da ih poštujemo i da ih čuvamo. Da, ovo je jedan od stvarno lepih običaja i stvarno mi je drago što sam ovde. Cijelo veče goste je uveseljavao tamburaški orkestar Rujna Zora, a bila je organizovana tradicionalna krompirača i tombola za kraj programa obilužavanja ovog bunjevačkog nacionalnog praznika.